nareko mak jenne ki pake sero engkau perlu diperhatikan. Tiga yaro istilah atau panditata al-ma'ul mustakmal wai pura pake. Iya naro wai tak beti tak besi-besi ngero. Neke pertanyaan, maraga ni nareko sero ipake. Maka itu panditata nareko sero ipake. Naiya helimata elo ki putama di sero nareko sero dua rupa carana. Pertama, pakai ki sero malah ki uai neki limata iputama di dalam nasero maka sebelum iputama limata di dalam nasero limata lek biriolo ibisai ibole katelu makuli nena pa ibisai watuna ibisai ro makere to panditata punia lado ya tu limata ipancaji sero mesti metto pa dalam makada upancaji sero ilimaku nareko elo ki putama iri dalamna sero gangkana nareko ipa sero limata mutama di sero de na to narianga mustakmal we miti tama nasaba we pole ku sero tama ku sero nasaba ipune macam di sero tapi nareko de na to mania panca di sero iya na hena sabari mustakmal nareko mustakmal maka de to pandritata iya tu wewe tahiron geru mutahir mapacingi ni ke de na wedding ipake mape pacing betuana de na wedding ipake mak jenne nasaba engka we miti pole ribate jenne ta oleh karenanya ipunia pi maka daya hilimaku panca di sero. Cara yang kedua ia helimata dek nari putama di sero nekia ibolo mi sehingga dengan demikian nareko sero melo ipake si boleh nalalo kita mengatur jarak itare ma bela ya sero dan apa ki majenne barak kuaga dek na miti iya robate jenne ta no di sero pakulingi dek na miti uwe jenne ta di sero iya tona tu sabakna toriolota madodok bacana makura pak disengena tetapi agi pak disengepura yang kalinya madecen na parakaina tiga yaro sehingga dek na cek de iruntung ka toriolota nareko elo imak jenne tania sero na paki nege engkameto cere na pasadia kuda purna kameto cere na pasadia krote metemena ro aga sabat na nasaba yaro matu cere emelo na pake mak jenne nareko cere na pake mak jenne manasa engka patutuna becu topa sebokna ijami dek na tamak kuro sehingga dengan demikian yana hitoriolote madodok bacana makura pak disengena nekia matandre anninina gangkana pak doangenna malomo na tarima pong Allah taala alepu mina baca nak dupa ya apa ini al-baqarah baca na dek nak dupa. Hadirin yang dimuliakan, saya kira demikian ya. Kapa? Aku mandi ini saya kira demikian pengajian tayawani. InsyaAllah memuari inawiriki umur malampi Allah Ta'ala. Nasabak nape itu dua sara irampe. Pertama, mutama piwetue. Yang kedua, mapaci pi pole ri hadase. Engkamu patelu sara asanga sepajangnya. InsyaAllah kita akan sampaikan pada waktunya nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.